بله شبا و خوش دما و خوش چاقه و خوش سلام رز و حرمت بیدارمونی باش بن و امی هول بدن کو باش ببن جبر چه؟ جبر کو ام باش بن امی خبرتا خوشی بکن خوش ام باش بن امی کار و خبرتا خود سرکفتی بن مورالی مجیده به امی همبر نیارا قوت و مجال بن يعني ده هر آلیه جیانه ده گرک ام باش بن و خودی وین و خودی مورال بن زبروه که امی حول بدن که ام باش بن دوباره سلام و رز و حرمت او کرده ولاد پرور او کرده گل کیدا جیهانه دجی کرد حز ولاد پرور حتی مرا کاری بیج نتو پرست او کرده او کرد راستی حتی جمع خلکه گوت خالو و اوان جمع گوتن خلکو ام سر نکرد حتی کما گپا دبی خود در خس دبی وان ام سر نکرد حتی کما نانی خو خس دوری وان و بمنت من نانی خوش وان خوست و مخوار ام سر نکرد گوتن کرتو کرمانجی براتیا گلا حوالتیا نظام چه حقلارن قادشلی اگر امنه لدجی وان بنجی امی بسنر بیک بین نه ها گلک تشتنه تو گلک حوالیتا دوسته حیات جی کی جی پی به آبشتان تشفت یعنی جی کی böyle çizgi gerekli fakat em Kürt نوانه از بوم شاهید 4 دربا 5 دربا هاتی کماله جارا ششا جارا 5 نوبت دانه نظام چه دانه یکی تاریخ تحریبات چکر لباس ده بخواه دبی تو دنیای چه وادی بینه دبی از گورا دره خود بینه yani direkt çağabı çı pakıcı tabi de dünyayı var bile. Le ziyaner ziyara cihani nerede? Avalata nerede? Aner ne tabi nerede? Aha akefel berçavar. Am bilir sibe. Dedahu nive Türkiye'de ve ev çarçava her meclisa Türk'a. ایجا کچکه دگوه کنگی لاوه آغه به زفتانی با نهاد بهار ما نهاد حابین چون نهاد بندان لاوه آغه بو امجی کردن امن بندان چرچوی هیویدارم yani از رورش درکبم رهم بروه ده چرچوی زمانه کردی هبه اشاره دریا کرده هبه وکوی هبه حق و مافی کرده هبه به 10,000 سیاست مداری کرده بردن و هر وار ده چرچوه و اجل بدر آوسری خود برو خوار بکم فدی کار بم لهم برو شرم بکم های بکم فدی بکم لیب شرف تونه اگر بوار اخلاق با جاری که سلحتین دمی تاشر نگوتن امی تحلیه بکنه قداخه سیاست شتر قداخه او جامعه بو سیاست واخست بدری دولتك پاتواسز دولتك ورق دولتك دروکار دولتك بی اخلاق دولتك دیکتاتور دولتك کشر همه تو چله بکنه جسدی نوت نه خرابی نباشی جده بتنی جسدی یک اوجی بهش خوی جانا افچه اخلاقیه از این باره چه پار بکم ایلو باره کام بینیرن از چه پار بکم لی ایرانه بینر دولتا تروریست ایران لی ایرانه دمها ترمهیده yani beri emma gçu
hafte û heft kes hatine darvekirin. Demek ki roje du heb û her wazêde hefte û heft heb heştê hebin yani mehê. Ev dewleta ev kesek piştgiriya vê dewletê bikin. Ev kesek ji vê dewletê bêjin wallahî wîjdanê dewletê başê daçê ew ya hem ahmeq e hem günahkar e. Ev dewleta Îranê dewletik terörê ye. Devlet terörist vallahi billahi İsrail ji Türkiye çetire. İsrail İran'a çetire. İsrail Irak'a çetire. İsrail Suriye çetire. Bece çima. Li Suriye zamane Kurdi qadaxa bu. Li Türkiye zamane Kurdi qadaxayı. Peki zamane Araba, Filistinya neyse. Li İsrail'e qadaxayı? Na. Dibistane wan hane? Eri. Zamanı xwedxwînin erê. Wê çaxê bavê min İsrail başı an jî Tirkiye başı. Şima hûn vê rastiyê nabînin hey bêhûden û hey bêaqil û hey bêhişn û vê rastiyê min ji bergê sûcê İsrail çi ye? Ew Yahudî ne ez Müslümanım. Hezar heb Müslümanê wek we bi qurbana nenûka Yahudî kir. Hezar Müslüman wek we ama ha ne Müslümanê welat perwer, ne Müslümanê welat hes, ne Müslümanê dilpar, ne Müslümanê bi rastî jî ahlê Xwedê ye. Hinek Müslüman hene bi rastî jî tu wan dere nûr dû hece wan de ye. Bi rastî jî ahlê Xwedê ne. û hûn jî hene di nava İslamiyetê de bi navê İslamiyetê tercalin, münafıqin, heramzade ne, tecawüzî ne, wek berxê kir maka xwe kevin. Ew Müslümana jî ne hezar, 10,000. Ne 10,000, 100,000 bi qurbana kûçikê Yahudî abin. Ayên wanî hûn Müslümanin. Ji kuştinê pê hûn çi dizanin? Hûn Müslümanin. Ji xeynî hûn serê însana jêkin. Ji xeynî hûn serê însana jêkin hûn çi dibin? Serê însana û tecawüz û zulüm û hîn jî bi lepa bi dana hîn jî nan man dixwin. Ya wanî genî menî qirij birij ev Xwedê Teala bana çima çêkir ez jî nizanim. Bê axlaqin ya. Ya İsrail Erdoğan dibe çi terör devleti İsrail. Terör devleti İsrail zamanı Araban Filistin'e serbestti. Dibistani wanın fermi ikinci dil ya. Zamanı düyemin fermiye. Hûn ket xapînin. Hûn vê dünyayê çi dizanin? Kurdê berê ne. Kurdê berê ahmeqî min tişkî nizane wan bêçû we bike. Ek bi awa bike û ek ji we bewar bike û ek ji we hez bike û ek bi we rabirûnê ew Kurda ji xwe vêre nebe bira nebe ez Kurdim jî. Ayên wanî. Em ê wê were paber bik. Wekî de sekreterê Hizbullahê bank li Colanî kir û xwest bi Colanî re hevdîtinê pêk bîne. Îja divirdim mala Colanî xerab. Çima? Mijwar ez tim dibêjim ya. Ez tim dibêjim dema em zarok û me mirîşk zev dikirin mirîşk û me serê mirîşkê dixist bin baskê wê û me îja wanî dikir ji mirîşkê re. Erê bişere. Li Mêrdînê ez nizanim wekî de heyê li Mêrdînê me war dikir. Serê wê bin baskê wê le bûya. Me digot vî alî te bahr. Wî alî te bahr. Tu xwe te bide tê bahrê kevin. û me datanî. Ew rebena mirîşkê bi saeta gite serê wê bin baskê wê de nexista xwe tev neda. Ayên war li Colanî hatî bişere. Li herkê Amerîka û Lubnanê jî niha Hizbullah jî dixwaze pêr hevdîtinê bike. Heger bi Hizbullah rabirûnê wê Amerîka çavê wî derxe. Ji xwe do pevê ji xwe mestir kiribûn. Medya İsrail li dijî wê de ketibû gotibû em nem xêra kesikî hatin ser hikûmê Sûriye. Derawa mezin ek tu anî İngiltere, İsrail kurê min, Amerîka lavê min û Tirkî hûn anîn vana tu anîn ser hikûm kurê min. Ma tu kêf xapîne. Qeweta te çi bû? Tu kî bû? Tu bi 10 milyon dolar diyarî darîbû ser serê te. Tu terorîstik bû. Îja îro te qerevatê xiste xwe lê kûçik tu kûçik e. Tu çi xwe bixwîne nabe tajî. Ji bîra neke.
Şimdi ki var çebuye. Vakit de çi var parmakın. Dise Rabbane Türka, dise Gemya Wan, li Gemya Wan kısını mertebat personel sivil mirine Gemya Türkayı. Az bağırdı ki ve careci Ukrayna lekhsiye. Ga Rusya lekhe, ga Ukrayna lekhe, ga Rusya. Vak zarur ke sivi ama fiteş şikam ke lekhe. Evici çavevit Kurdat bire. Ukrayna lekhe denge konak. Rusya tayari vit khwari denge konak. Gemi binav dike denge konak. Daha beri nahar hafta ke si u 5 si u 6 personeli vi hattı kuştum binav. Ama gitti Kurda Erdoğan zehir ke dedi hey nabi uçiye. Hakan Fidan zehir ke dedi geldik geleceğiz. Erdoğan dedi şakike ya şakı. Bibibikler bibibikler öter etmez oradayım. Yani ansızın gelebilirim demiş Erdoğan Kurda. Neyse. Ama var bak parvekin. Bir çava gemi bina kirini. Az var dakika davi ajansada ket ajansa dakika davi. Zihel kedi Trump dibeci min او Hürmüz arami kir او Abulkasar ra kir bu Gülistan jihela dijî dibe min gemiye xwe personelê xwe her cuda tişt amedeyê gem dîsê lêxine. Trump dibêje. Tevgera ajansa daxuyanî da ajansa Ugot me Hürmüz abluqa li ser Hürmüzê rakiriye. û ew nuklerê destê Îranê dene Îranê wek em dixwazin di derheqê nuklera de wê gava bavêje. Lê dîsa jî tedbîrê me hene gemiyê me amedene em çi cara bixwazin em ê abluqeyê dînin ser Hürmüzê. Trump gotiye. Tevgera Hizbullahê vekirî bank li Colanî kir. Sekreterê giştî Hizbullahê Naim Kasım daxuyanî da û bank li Colanî kir. Got em wek du birane. Di rojhilata navîn de em birane. û em dixwazin bi were sulhê bikin, bi were hevdîtinê bînin, pêk bînin û bi hev re bicivin. û di nava tifaqê de bin. Ev sekreterê Hizbullah gotiya, di nava tifaqê de bin. Di nabera de çi bibe çi dibe bira bibe Naim Kasım got dibe em di nava xwe de aramî wekevî biratî pêk bînin. Her du alî jî di demek guncav de yani demek dema wan hebe di demek guncav de em dixwazin werin bahev û hevdîtinê pêk bînin erênî bira erênî pêk were hevdîtinê wê gerek hevdîtinê me gerek fermî be û em ê hevdûr vekirî bibin vekirî bin. Di tu astengî jî ji hêla me de tu astengî tuneyê tu pirsgirêk tuneyê em amedene bi dewleta Sûriyê re bicivin û em amedene di navbera xwe de aramî, biratî, wekevî em pêk bînin. Ez wan li çepra dixim. Çima li çepra dixim? Binêr dînê wan jî neyek ha. Ew şihîn vana Müslüman qaşo. Ew niza çi ne yani lê Kürt binêr
وانا بيورم اتفاقي بكن ام بيورم برهبدو هنا بيجن جبو امريكاي جبو اسرائيل نظام چه فرق ناكن فقط جولانی کار به آپ ایک بھی نازینا نکاره باب جولانی زیده و سبه رسما تو جولانی ربیج تل هم بشر بکر تشر کر تشر نکر عقوبتات تا و بشار اسد و بوید اذا بشار اسد جیوی ابو دوراغاوی ابو استاسیوناوی ابو لیماناوی ابو چو خو آبه دخله حتی بری خواست بو هر روسیا گفته بو مال خو ملک خو زیر خو 135 تن از باورد کنم اگر از نه شاش بود اگر شاش بود لیبونا خوش خواستم زیر بخور برن نظام چند میلیارد دلار بخور برن اصلا هینه پوتین او قبول کرد حیا مهک اجراد رو پوتین پر همجیتن نکرد نانی بو اوله پکی جولانی افنده تکود برابر اشتر بيجي تيار تركي شرف تركي تخبر لكن بالشرفة جبر هيك تمجبورين هبر حزب الله الشربك ليس هي بدال مشربك هاجر كليش كرد بني إذا كرد دبرد چی رولاوان خود گراوی دوی بانگ کردا کری جولانی افندی هاگر کرد به جولانی ره لهمبر حزب الله شر بکن اجور نهاد بیجم و کردوان دابک تش شانس آوان تونه و gerek نکش gerek نکن کرد برا چی بکن؟ به امریکا و اسرائیل برا ایران اخن هاوی حزب الله بفسک نه هاوی حزب الله جو حزب شادی ماده و ترس مرسان جو روان خن او تشکیل نه باوی من دگوت هزار رحمه خوده لمریه و به اولویجی به باوی من دگوت کره من گتی چو چیه دارستانه ته باره ازنگا بکه بیکیر هره برا اویاشتا خورتر و بقواتر به اگر کره و کت بقوات یا اوی کره و راک اگر تنکاری باره خواه بکرا ازنگی خواه وی آلی تا بکه شبه اگر بقواته تب از ضعیف هره ته پریشان ببه به از ضعیف نر چیه نر دارستانه نر کار و خبات گوتنک دیچه خود ایه گرک تب یکی خود هره لیکن قوات ایرو ام قوات اسرائیل و امریکایی نه اروپا صفر از تنمید بیشم نه از مثلا از چافتنگم ترکیه بیشه جمری چافتنگ نه از چاف شرف ای بره بیشه از بخیر ای هری مرد جهلا آبورید ازم لیدی سرجی از دو درباب یکی فقیر هرم چارچی آسه از دارم چارچی چما اگر من قهوه و چای دا بره آوجی در که چای بده اگر من حق نان دا بره آوجی حقیق چای بده مثال یعنی انوانا دجیانا انسان دا اوار بید ده کرد چاوا دکن کرد بتنه به آسته جبو فلسطین چون مرن شهید کتن اگر دروان بخوازه کرد جبو روسیا مرنه بشنه جبو روسیا مرنه جبو آلمان مرنه جبو ترکا مرنه جبو عربا مرنه جبو فارزا مرنه جبو هر کسی مرنه چقدر عیبی ها هنو خب کارم اب کار بینن یعنی از بیجم به ترکیه بیجم kullanma bu kadar kullanmaya el verişlisiniz çima bağlı ya kuru çima cahiliz bu keçke cirana bende la o jiber ve ki gerek tu vakta هلاش bu Türk ve Araba asla az sonda qasami sondum لبرجعي من از راست بيجي هون كان جمر خبر بكن هون كان بي واو قد جانا تشقب باخلاق ياهو معرف هوك جي نبي دينو بايمان بي ياهو هون كان جمر بيجي او هو ما في وين الصندوق نهر ترك بيقوم نهر ترك مثلا وقت تركي اركبي مثلا وقت تركي مهبي مثلا وقت تركي اي بارت
لبر چاوی من قضا بکن دبن عربی ببینن از واناخم عربا خو وانا بم نخوش خانه از ببم از ترس اما کرتو کماجی بش اتبه چما قدر زن اما تو نه انسانه دین ایمان وجدان اخلاق ترتونه هنگارم بپرسن جی که کو هنگی بمکرینه جهینا وانده او دلی ما همو رشویه ابو يوك چه ابو يوك به تلفن دلی ما رش کرده انسان امجی انسانیتی هم درخصنه یا تو انسان اشتهاره بابین یا تو اشتهاره ور خواه هلیکوپتر آبیتن حیات تو ور جر دلیتا دشه یا تشتی واچی بویا ایجا او مثلا دشقی لجیکیا به هزار بیار زندان بکردان باوی آلتان تان بخواه باوی وی او آلتان تانه چنسی بیجانا لکو باران ته arde خود بور او آلتان تان گا ارباقان جی گا AKP جی گا هدف جی یکی وره یکی o patlı ama dehera zanistine de pır zanayı yani او dirokin او edebiyatın او çandı او kültürü zanayı rasti le befci spiye küçük derin ser pisi yedik müthiş ve zanisti ay fam kiriye eğer nedir ya hak hukuk bkar bin bavi bخوا zindana Ahmet dedi bir işkence hem kuştun و hem به گو دان خواره انتظانه زبروه که کو و برانو هوانو امی آخو بزانه بین امی آخو بزانه حتی لاوه زاروکت بچی به برا زاروکت جیرانت جنازه بمره نه نده چونکه بری برا زارته تنان دا زاره خواه جا به جیرانه خواه نه بده ابری خواه دا ابری خواه بده آپی خواه بده کانکی خواه بده خانه خواه پاشه بده جیرانه خواه بده گندیه خواه آوانی برریزه لیکرد نوارن خوش geldin دحب كنت الجنة بتجفن صحبتي كنت صحبتها وخوشي كي تلبجة يا akşamlar kardeş مالا وخربو شاشد من وهم تقول بين زماني تركي يا أبهبال بالتركي بكردي فاماك كان تركي باخبط قيراته وأوية تركية قيراته وباب وبقالته وإيوجي كلي ولا تده كس ده أفينداراته حسكناته يقول هيلا كردان زاش كتي خدي ولا شر خدي تشكي دلوخ وبك فاشيستي كردان نتو برستي كردان نعم نتو برستي قل سربات سوشال ميديا از خالا ولكم ام نتو برستي قل بيزان herkes فرد بيزا قدمسين از دكتور از اوقات ما وانا نتشتكي بشرا نتشتكي بلكي كاتب بيلكا ودي اوقاتيه او okçoğlu ne insanı rezil ve derketi kijan yek juan duygu semersidik hisa demeje az bir sürü euro adıgram je sosyal amte jibabek az ne juan qalawan wanatık ne topers ne euro ne topers kine او ne topers ge birro o bişef jibo gerila duatık او نتو پرسه که در جامعه پشتی چار رکعت نمیش نیرو ست حب صلوات اج دکشینه دبه یاره تالی کاری گلیل رای مب یاره آلی کاری کرده مب او نتو پرسه که 20 اورو بریکاوی دبه 10 اورو باب قنبرا حیواسور او نتو پرسه نه ایک بیجه اپونزا چاد که پکی کنزا چاد که نزا برطر وانا ندهتور وانا بکو اوانن و قشبرن و خط روشن ارزانن نتشت کنجی وانا ندهت قربانا چاوه هو بید اما ده پراتیک ده او جو که نتو پرز در بشون مثلا حقیقتا یکی از جانا گذارید کنم جانا گرته نیوید چه خودنه از که زکی گل جویناست که لی جانا جایی توست مثلا گوتنی verip çözdü kararlı. İyi toğlu, iyi nizamçı dostu havaları. Bir ahlakti bu. Jiber ki gerek em Kürt vani bin. O jiru uzanabın. Kavar nezvarı nuçe sparbek İro duru hem bernama Kürdi hem bernama Türki
bu kayı kem deminin nizam çıma canı ve biraz sabi ka amban kahramanı fa binin mazlum abden binin ser ekranı. Mazlum abdi liser ziyareta Neçirvan Berzani ya Şam'e daxuyani da. Prasi Ala Kurdistan ek mezzin bizarda kirib o Colani. Pir kefam jera. Joye alera ne Colani. Colani xod ava kem sereji dakir ew ji bo teröristi herî ê navne tewî internasyonal e. Fermandarê giştî Hesedê Mazlum Abdî ziyareta Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî wek rûdaneke dîrokî bi nav kir û kêfxweşiya xwe anî ziman. Aferin. û gerek we jî be. Fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Mazlum Abdî li ser ziyareta Serokê Herêmê Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ya Sûriyê li ser hesabê xwe X'ê an jî Twitterê daxuyanî da. Mazlum Abdî di peyama xwe de hestên xwe wiha îfade kir. An jî wiha anî ziman biya min wiha îfade kirin. İfade ez bawer dikim bi Erebiyê îfade. Gotina îfade. Gerek lêkolînê bikim. Heyne bi Kurdiyê ya bi Erebiyê kekê rênas dibir bi rênas baş dizarvan tişta. Dîsê jî nexerab yani tê fehm kirin. İfade kir. Ziyareta dîrokiya Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ya Sûriyeyê cihê kêfxweşîke mezin e. Çok xweş axifiye. Kek Nêçîrvan her tim rola xwe lîstiye. Mazlum Abdî di daxuyaniya xwe de balkişand ser girîngeha helwestên Serokê Herêma Kurdistanê. Wî qala rola Nêçîrvan Barzanî ya ji bo Kurdan kir û got. Kek Nêçîrvan her tim di piştgiriya doza Kurda li Sûriyeyê û bi giştî li Kurdistanê de roleke girîng lîstiye. Bandora li ser aramiya Sûriyeyê Mazlum Abdî di dawiya peyama xwe de di baweriya xwe ya bi encama erêniya wê hevdîtinê diyar kir. Fermandarê Qesedê da zanîn ku ew jî wê gavê bi hêviyê û axaftina xwe wiha qedand. Em bawerin ku di ev serdana bandoreke erênî li aramiya Sûriye û çareserkirina doza Kurda li Herêmê de kirin. Hûn dizan îro jî bi zimanê Tirkî min ser vê bûyerê bername em axifîn. Li Şamê wê Nêçîrvan Barzanî General Abdî û Colanî wê werin ba hev. Ew jî di plan û proje wan de ye. Emre. Ji bendergeha Rûs diçe Tirkiye. Ji Rusya diçe Tirkiye. Ne wardi were ye? Li derya reş li dijî keştiyên Tirk êrişik pêk hat. Keştî hûn zanin gemiyê. Li derya reş êrişê li ser dijî giştiyan Tirkan didomînin. Do şev ji geştiyên wan bûn hedef ê Tirka. Girêdayî mijara Wezareta Karê Derve ya Tirk daxuyanî da li gorî vê êrişê piştî ku keştî ji bendera Naverosîk veqetiyaye bû bi droneke pêk hatiye. 11 xebatkarên giştiyê bi navê Nedes Hada
لنخوشخانه روسیانه تین دا درمان کرن خباتکار دن لأوتیلان هاتنه بجی کرن و روشاوان باشه بگشتی 22 خباتکاری رو و هبو اوه گمیه یعنی تکیلداره گشتیا به ناو یاشار آگاهی نهاتنه پار بکرن وزارت کاری در دیار کرکو او جبونا باندورا شر روسیا و اوکراینیا بفکارن روسیا اوکراینیا لدریا رش تم و تم کشتیه بداv dikin hevdû didikin hedef di êrişan di 28 Gulanê û 22 Hezîranê yanî BMH Hezîranê di herî kêm pênc derwanên Tirk birîndar bûne û ji 2022 heta niha derya reş de li dijî gelek gemiye Tirkan êriş pêk hatine û gelek zarar dane Tirkan û her wiha dîsa were texmîn dikin ki ji hêla Ukrayna pêk hatiye ev êriş. Xwedê zêde bikin bên çi? Erê. Rêxistina dengên girtiyayê Îranê. Çiqa ev qehpeyê ev Îran ya. Çiqa bêbext e, çiqa kujer e, çiqa xwînxwar ya. Rêxistina dengê girtiyan Îranê ragihand ku di meha timehê de herî kêm 77 girtî li Îranê hatine darvekirin. Her wiha 106 kes hatine girtin û 19 kes jî jiyana xwe ji dest dane. Debinêr ya. 19 kes û 77 eva 100 kes. Rêxistinê dengê girtiya Îranê têkildarî binpêkkirina mafên mirova yên ku meha tirmexê ji aliyê rejîma Îranê de li dijî girtiyan û welatiyan pêk hatiye. Raporek belav kir. Di raporê de hatiye diyarkirin ku rewşa mafên mirova ya li Îranê nîşan dide ku pêla zext û binpêkkirina mafên mirova berdewam e û didomîne. Herî kêm 77 girtî hatine darvekirin, îdamkirin yanî. 106 welatî jî ji ber sedemên siyasî hatine binçavkirin. 19 kes ji vana di encama gulebarana rast hêzên Îranê de jiyana xwe ji dest dan. Yanî rastgele dibêjîna bernavgel dane. Li gora raporê 106 welatî jî dewerin cuda cuda Rojhilata Kurdistanê ji Îranê ji hundirê merkezê hatine binçavkirin. Werin merevê vê zulmê çawa şîrove bikin xwedê ke. Yani merevê de çina bilo ma merev wer bike. Ev zulma heya kengî wê wanî bidomîne. Ya levana Müslümanin ha. Levana dibê em xwedî xelîfen û xwedî hêzin û xwedî şêxin û xwedî melle û Mek û Medîne dînê İslamê û nizam çi ya? Yahudî İslamê de tişta heye. û ev bara jî dikeve ser wan bawermendê Kurdan. Rastî gerek di mizgefta de di camiya de van tiştê wanî bînin ziman û ji wan dibêjin. Gerek van tişta bînin ziman. Ev tiştekî çê dibin ev diyarek çêne zulm e. Barbartiye, dîktatörtiye, kujertiye. Ev zulm e, birasî zulm e gelek mezin e. Tunenin Kurd û muhalefet û însanê şoreşger yanî dewrmicî ku nayên daliqandin. Ya bi emrê Xwedê qey kes namirin Îranê ya. Hemû Îran daliqîne. û kesek jê jî nabe bisekine.
çav. Ama sen psikolojik akwa. Akuda. Şoya gerek zberçi psikolojik ana. Emce herkesi betir bu kullu dert. Emce herkesi betir perişanın, Rabbenin, pepukun, ulberdi vara. Eğer Kurdaki hem içki bu fikri Zlamık roke derser nav mezelik yani Goristanik. Hava ki vimriye pır devlemen. Bakandi Karun zengin. Derser tibavi. L'doravi nere bisedam Goristan hani avcı. Avi piçki rakırın yani çemento memento bereket hani piçikçe aydı çetir belki çetir le hamu o kevin ama. Dibe ka او قصر قناع او مال و ملك milyar dolar او عربية قلت نتون دبيجي زرقلي araç او سلطنات او شوشاق كان يدرب له نافلة إذا أجيش كردار دبيش أجيش كردار دبيش چی تبراه به همه دما در همبر خواه همبر گلی خواه بسکریکا خواه ناسناما خواه پریشا بیدن به او مالتا ملکتا نهیزه دو قروش و از جوانارد بیشم اول کسی که بسر گوه خورد تا برین کرده ولا پارستی ولاتی من اجد بیشم ما که شرف و ناموس و حریت و مدنیت و ناسنامات در لو این امی جوانار ور بیشم امی جواناره ور بیشن برا حتی که هشیوان بسری وان بسکریکا کرده ما آمتنه ما آوانه این حال تماشا دکر نه بسکریکا محمی آیه ام دگمی کدنه اگر او گمیاب بن آبی و امی حمو بن آبی یکش بن آفلت دوری جبرویه که چی کسر که لاوی آقای کنگی واری لاوی آقای وسیبه دهونی به براده او چارچفه چورک چقال شکال به چیز حره وسیبه هر مجلسی امی لیکه o داری کن تماشا بکن ama az nadir bezim. Az nadir bezim. Silahınızı bırakın gelin. Devletin kucağınız şefkatine atın. Ev kese kadro ama kabul lakin biraharın külderin bıkkın biraharın. Kurulan. Ya çok bir ahlakın. Ev devlet, ev Ankara burasıcı bir ahlak ya. Hune ben çıma. Bahçeli bir göçe. Ümit Hakkı gel mecliste konuş. Demokrasi siyaseti yap falan. Net gut, wid gut, akabet gut. Ek ben ne kod katan hamiyat gut. İyi o tiştikçe wid ve un siyasetini karım. Genç kent beje. Juan reber u serrok u reberi kurdar beje. Peki kent beje. Kurun ne vat ko gelin silahı bırakın demokratik çözüm budur işte. Ankara efendi. Uyanık. از رب عالم دعا دکم و دخواستم او تشتک دلیم دیگه تو زان خوده و الوان اکرانه نبیشم وقتی دوست مو سواله من کفاوانه دلیم تو زانگی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی تو همه وقت از بیشم بکنه وقت از بیشم بکنه آور یعنی یا محطب قندیل او تفجير آزادية سرق اجالانه شوفانا جر سياسي قد خدتني يا تشكي عجيب يا تشكي عجيب تشكي برادايه يكي الواز بپرسید بير بازوات که ببخشید معربا خو برجبوگ سویسه بکن یا گو مد روزنامه باسرت خواندیه
God Türkiye beze imza ve 5 sala kadar siyasi gobarek der manne siyasi hamu go bele go çava kadar ki go der Türkiye yani bir an ne becin hay dünyayı hay insana hay imza için ama herkes bir fileske vazane herkes bir de kudolabe vazane herkes bir karakteri Türk İro Alman rojnama Alman bir sandı bu gotu biz İrope ve gerek çok Türkiye ve devlette Alman zvi varatı mandar İdi hamu bunu ketini ev rafşa tehlike yani idi yeki Alman xwe di tehlike hasabtık Afgan Türk û hûn de hebu yani bu taybeti vale ki di nasname wan de Müslüman dinivîsin taybeti ev İdi dünya wan nasıl ki yani dünya jî du kevraj wan selam nake dünya jî zanî ki kîne û çi tavan çi ahlak ma dünya ne kere wan kartinin ticaretin mesela bejin Japonya çi wan ji çavê xwe derxe bi milyona telefon edizir wan karê wan tê heye bi milyona Toyota Avrupa derbas nabe yani di rêza sêyemîn de ye em ê bêjin heta Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen heta vana hebû kê çikiş Toyota ew nihat gotin Togo Mogo ewan jî ew jî vikî vale an jî Erebe İtalyan kes bi kar nîne yani cêk Mercedes'e kî wana çikiş wê bifiroshin kê devletê sêyemîn ki Afrikayê ez werbêjim Asyayê Türkiye'yi vana devletê sêyemîn hatta sibê bira bêje Avrupa'ya qası hatta sibê bira diziya çêke ew diziya modern gil li Amerika çênabin bi tir û fisa tenûr germ nabe bavû kalê me war dibêjin bavû kalê me dibêje bi tir û fisa tenûr germ nabe heya sibê tu qerawatê û porê xwe jûlê bikin heta sibê tu dizî Amerika bişopîne heta sibê tu biz de Avrupalıyız Avrupa'ya qası no bi şeref îro dîsê daxuyanîdan gotin Türkiye'nin Avrupa'ya girmesi hayattır Avrupa Birliği'ne her Romanya ki deh derbas çû na eştirka hez nakim ne hûn baş dizan eştirka hez nakim hakikaten hez nakim Türk bûyî halê xwe 10 qata dikşînin Romanya war berbatin Romanya ama ketine yekîtiya Avrupa Bulgaristan aman ama îro du Avrupa feye Kıbrıs Rum kesmi hela Rumê Avrupa Birliği yani hîne jîvana hîne dibe ez dibir û Xelîfe Bagdê hûn ne ew kardeşim hûn di çavê dünyayê de tûnene zero sıfır tûney mezzinin açı ew bi Kurdan hep bikin bi xêra Kurda hep ki cîhanê dibivin xwedî nasname xwedî kariyer xwedî hebûn 100 sal hûn devlet rast e ve 100 salî hûn devlet we tiştik nekiriye tiştikî we tûne îca xêra Kurda heger hûn aşitîkê Kurda bî ne fenûfuta hûn ne makanin fenûfuta bîn we PKK em war bêjin PKK nayê xapandin qet ew ya li cîkî de em bêjin welew PKK hat xapandin ma Kurd bi tenê PKK'yê law ma Kurd bi tenê qedepeyê yenekeyê PYD'yê Kurd heftê 2 milyon 532 hezar Kurdin berî salekê niha çend milyonê de hatin ser hûn bêjin ha Kurdê me jî cana Kurdê me jî hînê jî bi pê ummetê ketine na kekê min o na bavê min o qurbana çavê we heger tu kujerê xwe baş lêkolînê bike lêkolînê heger we di lêkolînê de Atatürk Beriya Atatürk Hazreti Ömer Osmanlı Atatürk Stalin wekî dikî bû Saddam Bêtalê çêbû
Ege heri Kürt katil kirine ewl. Komüniste Kurda ege ideolojiya Kurdadı. Kala Stalin'e kirin. Tüccara ne götüm Stalin Kürt kuştun. Notu şeş es çok kazakis nadire nadro hazar rahma kodey deve. Kitabani jimir go ege Kürt kuştun Stalin. Ev parti martiye Kurda güm navi komüniste rabı kat kala Stalin'e kirin. Stalin dikirin o çikki. Ev kala Stalin'e kirin. Kurde ümmet kardeşi ev Kurde ahmakı kere ümmeti اولادي قال عمل نذكر واجي نقو عمل جي كرد كشتنا بنر تل لستوك بينه سياسة بينه كردي مسلمان دقو نقو تل عمل ام كشتن جبو قام هنگري داي دين ببن كردي قوميست وسوسياليست قاشو نابانده واجي نقو ستالين كردستانا صور وبهيسية دي ناس كرن كردستانا صور كي داره اف قرابه مرابق دبيجيا او داره او داره نادري نادرو قو اس حت سالي بو قو ام ربيان بالتري مرينا نشخد ربيان مال باطامة فلان قال دكر فرچا سري مراباني راد بو يعني كرد نه ايرو تيب قتل کرن كرد نه ايرو تيب كشتن از قربانا چاوه وان بلکه ام نهاد زانن ليه كرد نه ne iroyu doğuyu peri. O Kürt her dem cihatını kuştun ha. Mervani ez bağırdık Mervani ya sırf 10 sala devlet bikar anine liküder hilvani. Ve çağı hilvan paşlakta Kürdistan'ı bu. Yani tisek muhandi. Az nabecim sediset az rastım. Az veyacim iddianakim ama muhandi. Jibirme ki Kürt cala bunu khodi devlet, khodi komar serketini serdestin le ve Qadi Muhammed Kürdistan Muhabbet Cumhuriyeti ne mahamal ardı. Suri beriya be 105 sali, 7 sali. Kürt çun bu hüküm lisel Suri avcı sal ki sal nif kemal o inkılap çebu ديس عربات نسر حكم أولا حمويا بيتشاو الشيخ سعيد وهواليوي هات لچارچر هاتن بدار بكرين لوان جوار كرين اسكارن جوار بيجم سروك دنابا سروك الريبري كرداده ايج ادامي جبن خلص بيه انج خو خلص كريه سروك جلا بنير تاريخ ديروكا كردان بنير يرج ben خلصنا كده قال سپاس مالت حضر جریابش با عالی کاریات وزارت بی و زحمت کی سر چاوی سرسرین سپروی که بیسکار ادوشانه دبون جمر مساج ته تلفن ازی و ته اکران ازی دبی ما مستا تو چه ماش آمد خیلی بیشتر بناموس نه ابوال او لوگویا سیپورا آمد سیپور هات کد بیرام یا نام نش بیرام کرد دوباره سلام و رئیس ام پیشکشی آمد گله ولاد پرور و تیما آمد جیتکن که جمر بو غرور جمر بو شرف که ادناوا او تیمه ترکاده ام براسیج گلک رو سپیکرن و ام سربلکرن ام هر جی سرکبتیه جوار خوازن والله این از آمده نغیدین هوالو هند نویسینن بالتالي از قريب قازني خدكم نحد من از آمد يا بغيدن آمد كلا فرنكي آمد كلا برخداني آمد دماغ الديروكي خستيل ديروكا كل بستلاني خستيل دمات البيجة آمد مازدوم دوغان و حواله و حقیقت و کمال پیر ته بیرامره دمات به کمال پیر و مازدوم دوغان زندانا آمده ته بیرامره اجوار بیجم مد د کتاب کې د نزال د درحقه مازدوم دوغان د نویساده نظام درحقه آپاد نویساده چکیوانی نویساده دما وانا tevger bikar anine dibece örgüt bikar anine hinka av frotiye la amede av normal av
بوزگی بسوار آبی بوزگی بسوار هجی بول مشاهد و هنکاجی جوارا فروتنه چما جبوگ وان پرا کار بکن و بوان پرا بلاووکا یعنی بلدری دیویجین یا بلاووکا چه بکن و بلا بکن آمد وانی زحمت کشی کشاندی از وان نگیدیم بتنی از بیجم از به حیرانه چایوانم از دخل نامسام لو کولان و کچه آمده در ترکیه رزلتی او زمانی دیار بردن مالا نخرابیه مالا نخراب کنه ام خص هین بونه از یک وقت میردین دیسه جی از کم و ناکم مثلا از آغافتر آقا دویزیم چی جانا پکی کردی به ترکیه قدر زانا های بیا پکی hayat bezi peki bele acı be vega yani de Kurdi de gelek devlet Amerika Kurdi gotuna bezi kabin asin az bezi peki ne peki ve çipi peki tu ne kadri sana dikkat bugün ev gotuna peki Cenab-ı Kurdi diye xan derxe gerek amani be jiberi abi dostemey havalemey Diyarbakır'ı acı Ahmedi و آمدی گلک چیک در باز کنه زبرویه که از داخل ناموسوامه زمان ما هبو نامه از سترال خود بیجه تشکی جان کردی جو بپرسه دیگه زمانی ما هبو نامه ایوادی زمانی تا هبو نامه از داخل ناموسه برا خبیا برا چت جوی تو کار هیچی ببر امیر زمانی خود پیون امیر زمانی خود بدنو بستینن امیر زمانی خود رابن کو خالجی وره یکی آکپری دو آرج بو کی بو یکی سویتاری دو نه پرورده کرنه یعنی ایتین دیلی دی دبینه 6,000 گوتن زمانی کردیم د زمانی کردی د من ببخشین از دی بنا خوش خواستم ببخشین د زمانی کردی د ترکی بیجیا فاحشه یا da orospu د زمانی کردی د اوتو نه لیکورنی بکن اگر ودیتن ورن سنبر بان اکرام زمره هم چی بیجیم بیجه چما تو نه چما برگی جنا کرد her dem asil tiştevat beknati tiştevat beknati yani belki müzarama ne evve le ez xwazim Kurditiye hesantiye û giranbuhatiya Kurditiye pişkî bidim zanist dema tu bê Rus emar bêjim bira hevalê Rus û dostê me jî me bibexşînin an jî tu bêjin Natasha çi tê bîra me re nebaşî tê bîra me re di vê meselê de jina Kurd hakikaten asil û tiştê wa pêk nake hûn bûne van çend salê dawî van roke ser van TikToka van jinê Kurd bi navê Kurdîtiyê xwe rezîl û riswa kirin ew dewsa bav û birê wan bim jî ez ê wan çavê wan derxim bira kûyr bibin nekevin TikToka û ser înterneta jî bê axaftiya nekin ev fesadiya bira min ji min re bin bira hinek bêjin qadî zana sen neyî teşvîk ediyorsun bi Tirkî bira hin dijûyê birbirî yani tu çima we gerek ew jinê Kurd li ser van TikToka îdî nemînin banga min ji bavê wan re ji layê wan re ji birayê wan re ji pişmanê wan re ji gundiyê wan re ew jinagin ser TikTokê bê axlaqtiyê dike gerek zimanê wê bêjê kirin û gunê wan jî sistêm bideve zimanê ne ew jinagin ser TikTokê Kurdetiyê dike wala perwertiyê dike siyasetê dike na ew jina taca serê min e hene çarhev jî ew jin hene li ser TikTokê 24 saata propaganda Kurd wan jin dibêjin yani durum wanî saet me tije bû gelek spasê xwe rêzê xwe pêşkêşî we dikim mala we hezar carî ava heta sibê bimînin dixweşiyê de em ê bi qilîbkî bi dawî bikin bername xwazê qilîbkî xatirê xwe ji we bixwazim qilîb dibêje çi dibe min dereng dît berê zû wenda kir geç buldum tez kaybettim var dibêjim bimînin xêr û xweşiyê de şeva we xweş mala we hezar carî ava hûn her bişî
kiriye nas nakim esxwe jiyan be wateye باور که بیته من درنگ دید زوان دا کریار آخوان جیان به واتیه باور که بیته من درنگ دید زوان دا کریار آخوان bu amir der bas bu beyte pişti damu sala hatme dit nate çipikim tel min gür der yedi lehve min dereng dit zuven da kiryar akhve شبكم من قرتي دار يد الاخوان من دارين دي تزوان ذاكر يا اخوان سرحت قال خوشه واره بینه دد قتلو دینو من گوها دینه دد قت ممه مد قت زینه من درنگ دید زوان دا کریار آخوان دد قتلو دینو من گوها زینه من درنگ دید زوان دا کریار